Godinama unazad uskršnja jaja farbam isključivo prirodnim bojama, pa evo kako to izgleda. Iz najbližeg travnjaka berem zanimljive travčice i zatim pripremam prva jaja koje ću kuvati u lukovini za čuvarkuću. Potapam travčicu u vodu, postavljam je na jaje, obmotavam najlon čarapom i vezujem gumicom. Spuštam jaja u lukovinu, prelivam ih vodom i dodajem alkoholno sirće. Jaja kuvam 15 minuta, a u međuvremenu pripremam ostale boje od crvenog kupusa, cvekle i kurkume i kuvam ostatak jaja. Dodat su se jaja iz lukovine skuvala i uzbudljivo skidam najlon čarapu da vidim rezultate. Da bi se boje od kupusa, cvekle i kurkume formirale, krčkaju se 30 minuta, a ja za to vreme šaram preostala jaja koja sam skuvala. Jaja ukrašavam i ljuskama crnog i belog luka koje sitno iseckam makazama, a zatim jaja umočena u vodu ubacim u ljuske i tako zapakujem u najlon čarapu. Kada se boje prohlade, cedim ih i sipam u tegle. Potapam kuvana jaja u tegle i ostavljam ih najmanje 1 sat da prime boju. I onda sledi najbolji deo. Detaljan postupak farbanja jaja prirodnim bojama pronađite na sajtu ahamagazin.rs i pišite nam vaše utiske o ovakvom farbanju jaja. Hristos Vaskrs!